ستا حسن تا قسم دے ستا حسن تا قسم دے چس پگ میں وہم حیران محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا ستا حسن تا قسم دے ستا حسن تا قسم دے چس پگ میں وہم حیران محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا حسن تا یوسف ہم چرچے میں پا دنیا کے خوستا حسن تنرسی دنیا کی ہم اقبا کی یا خوستا حسن تنرسی دنیا کی ہم اقبا کی دنیا اللہ پیدا کرستا پمینا کی جانانا محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا ستا حسن تا قسم دے ستا حسن تا قسم دے چس پگ میں وہم حیران محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا سانی دی نشتا گرانا بی مثال معتبری رانا رکم جوت کتاب مثل لکن مری رانا رکم جوت کتاب مثل لکن مری دنیا شو محمد استرت لو سرا ودانا محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا ستا حسن تا قسم دے ستا حسن تا قسم دے چس پگ میں وہم حیران محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا ارمان میں مدینہ دیتا میں کلید جانا دے چین میں محمد دا غپنم ودان دے آیا چین میں محمد دا غپنم ودان دے زاری زاری دے زکڑ نور پورا میں شعرمان محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا ستا حسن تا قسم دے ستا حسن تا قسم دے چس پگ میں وہم حیران محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا لقمان مخلص دیتا گد دیدار یم محبوبا شافی می پماشر شگنگار یم محبوبا و شافی می پماشر شگنگار یم محبوبا ایمان میں سلامت کڑا ربا زما چی دنیا نا محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا ستا حسن تا قسم دے ستا حسن تا قسم دے چس پگ میں وہم حیران محبوبانا زننا محبوبانا زننا گل ورنا گل خوبانا محبوبانا زننا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمونږ د دې راتلونکي البم د پروګرام نوم دی دمړو هیلو جنازه د ښکلي کیسټ دپاره اوازونه وړاندې کوي په ډېره مینه جناب زینت الله فایز او قاری محمد نوشاد محمدی د دې ښکلي البم شاعر دی ډېر ګران او محترم ورور لقمان مخلص چمکنی کرمیوار ریکارڈنگ نوشاد اسلامی اسٹوڈیو چونگی نمبر 7 نیرپور آف کوہاٹ والسلام.